teškim vremenima po serbske zemlje, kada je nacističku okupaciju smenila komunistička, deo serbskih rodoljuba krenuo je putem Golgote. Mi smo pre 3 godine krenuli sa ispitivanjem ove pećine, istraživanjem. Preko prijatelja smo saznali za tu jamu i u stvari prvenstveno smo došli da vidimo zbog tih posmrtnih ostataka iz Drugog svjetskog rata. Oni se nalaze tamo u ulaznoj dvorani, koja je i najveća dvorana ovog objekta. Prvi put kad smo bili, pronašli smo isto kao i sada nekih 5-6 lobanja i procenili smo da u principu tu može biti do 10-ak ili nekoliko desetina leševa, ali ne više od toga. Ja se zovem Nenad Šišović i želeo bih da ispričam kako je uopšte počela priča vezana za istraživanje ove jame, a priča počinje otprilike pre 3 godine za Badnje veče u manastiru Presvete Trojeručice u Mušvetama. Kada sam ja došao i u konaku manastira upoznao mog brata Dimitrija i to je Božjih ruku delo da tako otvoreno nekome koga prvi put vidite u životu da mu ispričate priču koju znate 20 godina, da postoji jama u Cerovu gde su komunističke horde ubijale Srbe i bacale ih unutra. Za Lazare u subotu je nađena jama, a na dan kad su generala Dragoljuba rehabilitovali, u stvari nema ko njega šta da rehabilituje, on nije ni osuđen od strane Srba. Tada su se speleolozi spustili u jamu, a ovo što sada vidite je samo logičan nastavak priče da se ta pećina jednostavno istraži i da se ti nesrećnici pobijeni od komunističkih hordi sahrane na dostojan i pravoslavni način, jer upravo su se i pod krstom borili protiv tog đavolskog simbola petokrake. Ja ovo znam preko 20 godina, ovu priču, i drago mi je ovo što je ovako bilo i što je opština Čajetina preuzela priču na sebe, i samo mogu da vam kažem da dođite na slobodne srpske planine, ovde nema komunizma. Osvedočeni zaštitnici serbskog naroda od ustaškog komunističkog noža na tom putu su nemilosrdno ubijani od idolopoklonika i vernih pratilaca sataninog žreca Broza. Ruku pod ruku crna ustaška legija i crvena komunistička kuga ubijala je serbske domaćine i njihovu čedat. Priča koja sledi je samo delić užasa koji je prošao kroz Srbiju i ostale serbske teritorije. Kao što znate, bio je članak u novinama gde je jedan od svedoka, deda Đekić, ispričao priču i zna se ko su ubice, imena su poznate redakciji kao što znate, a koliko ljudi, to će verovatno dodatna istraživanje i pregled pećine, tada će se sigurno utvrditi koliko, ali kao što vidite ovdje je ekipa ljudi koja uveliko radi na iskopavanju i pregledanju pećine i već postoje neki rezultati, pronađeni su skeleti, pronađene su lične stvari tih ljudi. Sad, koliki broj žrtava je ukupan, to će se verovatno naknadnom analizom i utvrđivanjem pouzdano saznati koliko tih Srba leži ovde pobijenih od strane komunističkih hordi. Prevareni komunističkim lecima koji su bačeni iz aviona od strane vekovnih serbskih neprijatelja Engleza, grupa srpskih četnika krenula je kući. Pošto su uhvaćeni od strane Brozovih ubica, ruku vezanih žicom, odvedeni su do jame i ubijeni po proverenom ustaškom komunističkom receptu i bačeni u jamu, kao i mnogi drugi Serbi koji ostaše u Sloveniji, Bosni i Srbiji, ubijeni od strane partizanštine. Vaša duša lebdi između nas, vi ste pošli učitelju svome, a u težak i krvavi boj, i za našu lepo misao zbora, vi ste dali mlađan život svoj, a kad dođe do sudnjega časa i poslednju reč kad dade Bog, svi će znati
i da se hrabro mali za slobodu i za kralja svog. Počivajte, druzi, sad u miru, vaše delo nastavljamo mi, a slobode kada da nam sine, sve pobede nosit ćete vi. Pa također je poznato da su svedoci vidjeli te dželate kako odvode te ljude do jame i svedoci su došli do jame i poznato je da su čuli krici tih nesrećnika i same jame i iako je bilo pokušaja da se da se tela tih nesrećnika izvuku jame, to nije urađeno i netočne su informacije objavljene u knjizi Živorada Grujičića da su kosti odavde vađene i da je deda Đekić uzimao novac za to. Znači samo još jedna komunistička laž. Poznato je da je Živorad Grujičić bio saradnik i UDBE i OZNE, tako da još jedan pokušaj da se jedan čestiti starina Đekić okleveta, s obzirom da su i svi ljudi iz ovog kraja pa i deda Đekić znali ko je bio taj čovjek, a isto naravno da s godinama ljudi nisu smjeli ovdje da dolaze i decu su plašili onim strašnim pričama da se tu priviđa, da razne ružne priče su pričane samo da se ne bi pričalo, da se ne bi saznalo o tome. Ljudi nisu smjeli da priđu iz straha da i oni sami ne bi završili ovdje u ovoj jami. Ali hvala Bogu, ništa što je skriveno neće ostati neotkriveno. Priča o ovome se prenosila onako šapatom s generacija na generaciju. Tako sam ja uspio da saznam tu priču. Znam je preko 20 godina, evo sad hvala Bogu, konačno sam i dočekao da se ova priča završi i da se sazna prava istina o ovim ljudima koji su ovdje završili. Hej, crven cvete, prerasla te trava, 5 godinica nisam tebe brala. Ponoć trpi svi junaci Boga mole, da s nebesa sjajnu zvezdu spusti dole, da obasja čistom verom Sina Hrista, Gračanicu Deviš Dečane zočišta, da se vrati. Hteo bi još nešto da kažem što smatram da je bitno. Svedoci koji su došli posle izvesnog vremena, posle tog zločina, iznad jame samo je se nalazilo 5 ili 6 lokvi krvi, roj muva, par tih seljačkih šajkača, par pančića, a interesantno je, znači svima su bile vezane žicom ruke i pre nego što su ubijani, tako sa rukama uvezanim žicom su i vođeni do stratišta. Najvjerovatnije ta grupa je prvo boravila u današnjoj u Čajetini u kafani Muzej. Postoji priča da su tu bili zatvarani i su odatle odvođeni na stratište. Samo bih želeo da moj narod Srbije shvati ovo kao pouku, da se više nikad ne desi ovako stravičan zločin, da Srbin Srbina ovako nemilosrdno ubija i baca u jamu, ali nažalost taj trenutak će vjerovatno doći kad se ta komunističko-demokratska avet koja je raširila krila nad mojoj zemljom, nažalost jedno krilo je demokratsko, drugo je komunističko. Kad se ta avet bude uništila
kad se tom komunističkom vampiru zabode gloga u kolas u srce, tad će moja zemlja biti slobodna. Poginuše oni verni Bogu i Kosovskom zavetu, ubi ih crvena petokraka satanina. Neka im Gospod daruje rajsko naselje i neka današnje generacije izvuku pouku i shvate kako je bilo Srbima u teškim vremenima krvavo crveno komunistički.